Reka nongere ngusuzana ariko nguha n'ikaze umukunzi wacu udahema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uri uw'agaciro wamaze gukanda subscribe. Nibutse nawe utari wayikora kuyikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose dusenge inkuru cyangwa se ikiganiro uzajya ubasha kukibona gatanu kuri gatanu, bityo tubashe kubana neza mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza ahangaha kuri uyu muyoboro mugari wa Tubi Ukuri News TV. Nanone rero nyemerera untize umwanya mutoya tubashe kurebera hamwe izi breaking news, dore ko ari amakuru abarimo gucaracara. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi, dore ko ari byo biduha umuhati wo kugira ngo tubashe kubagezaho amakuru agiye atandukanye abarimo kugenda akomozwaho hano mu gihugu cy'u Rwanda, haba muri Afurika y'Epfo ndetse no mu bihugu by'amahanga ndetse no ku mugabane. Kugeza ubu ngubu hariho amakuru menshi cyane, reka dufatanyirize hamwe turebere hamwe zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuba twakibandaho, ndetse turebe amakuru mashya abarimo kucaracara aka kanya. Reka tubabwire ko turaza kubegereza hariya ku mirongo y'urugamba, aho ku kibuga cy'imirwano hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje kugenda by'abagaterera nzamba, ndetse bikakomeza kugenda bifata indi ntera, aho ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo zikomeje kugenda zatakana n'ingabo z'umutwe w'abazarendo, aho kugeza ubu ngubu birimo kugenda bihana inkoyoyo, aho kuregeza kuri uyu mugoroba w'iki gicamunsi ibintu byaje kuba byaba nabi. Kugeza ubu ngubu harimo kubarurwa abasirikari barenga 30 babashe kuba bafatwa bugwate n'izi ngabo z'igisirikare cya leta ya Kongo b'uyu mutwe w'abawazarendo, aho imirwano irimo kugenda isakiranyiriza impande zombi, irimo kugenda ibera hariya mu gace ka Sake. Kugeza ubu rero hari indi mirwano irimo kugenda ibera hariya mu gace ka Kibumba hagati y'uyu mutwe wa M23 ndetse na hagati y'ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, aho bikomeje kugenda bisakirana. Turaza kukumanura gatoya tukugeze hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Burundi. Kugeza ubu ngubu imirwano ikomeje kugenda isakiranya umutwe wa FRN ndetse wifatanyije n'ingabo za FDLR ndetse n'ingabo z'igisirikare cy'u Burundi, aho biri gukomeza kugenda bisakirana n'ingabo zo mu mutwe wa Red Tabara. Kugeza ubu ngubu umutwe wa Red Tabara uvuga ko umaze kuba wafata bugwate abasirikare bagera kuri 6, abandi barenga 30 bakaba bamaze kuba bahasiga ubuzima. Turaza kerekeza hariya mu gihugu cya Uganda tubabwire bimwe mu byo Museveni yabashe kuba yatangaza nyuma y'amagambo akomeye uyu General Muhoozi usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda UPDF. Nyuma rero y'aya magambo yaje kuba yatangaza, hari ibyose yabashe kuba yasesengura, dore ko papa we umubyara Yoweri Kaguta Museveni ari we uyoboye kiriya gihugu cya Uganda. Kugeza ubu ngubu ibintu bikaba byakomeje kugenda bizamba, aho uyu muramu we w'uyu General Muhoozi yabashe kuba yakinjira muri iyi dosiye akavuga ko uyu Muhoozi ari umwana ndetse atazi ibyo arimo. Ibi byose turaza kubisesengura akantu ku kandi. W'icyo usabwa ni ugukanda subscribe ndetse ukadutiza amatwi yawe kugira ngo tubashe kumvikana gatanu kuri gatanu, ndetse tukazajya tubasha kubana gatanu ku kandi, wowe ugasiga igitekerezo cyawe kugira ngo tubashe kubona neza ko turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako. Nyemera rero amakuru tuyahera ahangaha dusesengure akantu ku kandi tubashe kumenya byinshi kuri aya makuru. Reka duhere ku iyi nkuru ivuga ko ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC zikomeje kugenda zisakirana n'ingabo z'umutwe w'abawazarendo, umutwe usanzwe ufatanya na leta y'ikiriya gihugu mu kurwanya inyeshyamba z'umutwe mu 23, umutwe usanzwe warashizweho na uriya mu perezida Felix Tshisekedi Antoine Kirombo mu kugira ngo ufatanye n'ingabo z'igisirikare cya leta mu kugenda urwanya iriya mitwe harimo nk'uyu M23 mu buryo butandukanye, aho bivugwa ko iyi M23 ikomeje kugenda yibirandura izi ngabo z'igisirikare cya Kongo FARDC. Kugeza ubu rero imirwano irimo kubera hariya hagati y'ingabo z'abawazarendo ndetse n'ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo irimo kubera hariya mu gace ka Sake hepfo gatoya ya Minova. Ubu ngubu abari hariya Minova babyukijwe n'amasasu aremereye ndetse n'ibisasu karundura, haba amaroketi grenade, ndetse barimo kumva ibiturika, imyotsi myinshi mu kirere nibyo byarimo kurangwa mu gicuku, aho izi ngabo z'igisirikare cya leta ya Kongo
zakomezaga kugenda ziminca amasasu y'urufaya kw'izi nyeshamba z'abawazarendo, dore ko izi ngabo z'abawazarendo zakomeje kugenda zirwanaho ariko rukaza kubura gica, aho izi ngabo zakomeje kugenda zizirukangana, bamwe mu basirikari b'abawazarendo bagakomeza kugenda bakwira imishwaro, ari nako byaje kuba agatereranzamba bikaza kubura gica. Mu gicamunsi cy'uyu munsi rero nibwo imirwano isa n'ihoshoroye, kugeza ubu ngubu hakaba harimo kubarirwa abasirikari bagera kuri 16 babashije kuba bakomerekera muri iyi mirwano, ndetse abandi bagera kuri 3 bakaba bahasize ubuzima mu buryo bugiye butandukanye. Kugeza ubu ngubu leta y'igihugu cya Kongo cyangwa se icyo twakita leta ya Kinshasa nta kintu iratangaza kuri iyi mirwano irimo kugenda ihuza izi impande zombi, haba ku ruhande rw'abawazarendo ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Kugeza ubu leta y'iki gihugu nta kiratangaza usibye ubukana bwinshi n'umujinya Felix Antoine Tshisekedi ejo yabashije kuba yagaragaza ubwo yari ari kugeza ku nteko ishinga amategeko ijambo ka perezida. Yagaragaje ko agomba kuba yafata ibyemezo bikakaye nyuma y'inama y'Afurika yunze ubumwe ndetse na nyuma y'inama y'umuryango wunze ubumwe w'ibihugu by'Uburayi. Kugeza ubu ngubu yabaye ku tariki aho Felix Antoine Tshisekedi Kirombo yaje kuba yagaragaza leta y'igihugu cy'u Rwanda ariyo ibasha kuba yakohereza abasirikari hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bakomeze gutiza umurindi uyu mutwe mu 23 ukomeje kugenda wigarura uduce tugiye dutandukanye hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho wakomeje kugenda uhasha imitwe igiye itandukanye, ndetse kugeza ubu ngubu ku mirongo y'urugamba ugakomeza kugenda witwara neza, ugaragaza ubunararibonye ndetse n'ubunyamwuga hagati y'izi ngabo z'igisirikare cya leta, aho kugeza ubu ngubu ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo zari zisanzwe zifatanya n'iyi mitwe y'abazarendo ndetse n'uyu wa FDLR wiganjemo abajenosideri base bakoze jenoside hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu iki gisirikare cya leta ya Kongo kirimo gufatanya na MONUSCO mu kugira ngo kirebe ko cyagarura tumwe mu duce M23 yagiye yigarurira mu mirwano ishize iminsi iri kubera hariya mu gace ka Kibumba, aho iyi M23 yakomeje kugenda ibibazo ikabasha gukomeza kugenda yigarura uduce tugiye dutandukanye no kugenda ifata abasirikari bugwate bagiye batandukanye. Kugeza ubu rero imirwano iracyakomeje, aho iyi M23 iri gukomeza kugenda yataka iki kibaya cya Kibumba. Kugeza ubu ngubu bikaba bishobora kuba ngombwa ko yaba yakigarurira, ikaba yaba intsinzi ikomeye, dore ko iki kibaya kiganjemo ibinombe bicukurwamo amabuye ya zahabu ndetse n'ubundi butare nka uranium ndetse n'ayandi mabuye y'agaciro agiye atandukanye abera hariya mu kibaya cya Kibumba. Kugeza ubu ngubu ikibaya kigikomeje guhangayikisha leta ya Kinshasa, aho biri gukomeza kugenda bisakirana mu mirwano. Reka rero tuze kubabwira kuri iyi mirwano ikomeje kugenda ihuza umutwe AFRN ndetse n'uyu wa FDLR ukomeje gufatanya n'ingabo z'igisirikare cy'u Burundi, aho uri gukomeza kugenda ushaka kuba wakura mu shamba uyu mutwe wa Red Tabara, ariko uyu mutwe wa Red Tabara ukomeje kugenda wirwanaho mu buryo bugiye butandukanye. Ahangaha rero niho hari intsinzi. Kugeza ubu ngubu barimo kurwanira hariya mu shamba rya Muhira mu ntara ya Cibitoki hafi y'umujyi wa hariya usanzwe ubamo hoteli yuriya Minisitiri Vikisa hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ahangaha rero niho imirwano iri gukomeza kugenda isakiranye impande zombi, niho amasasa akomeje kugenda yumvikana acicikana, aho biri gukomeza kugenda biba induru cyane, aho abaturage bari gukomeza kugenda bigera imbere mu gihugu bashaka kuba bahunga iyi mirwano ikomeje kubera hariya mu ntara ya Cibitoki. Kugeza ubwo iyi mitwe ya FRN ndetse n'uyu mutwe wa FDLR ufatanyijemo n'ingabo z'igisirikare cy'u Burundi ukomeje kugenda ukubitwa umusubirizo n'izi nyeshyamba z'umutwe wa Red Tabara. Ejo bundi hashize zatangaje ko zamaze kuba zakwica abarenga 30 ndetse zikabasha kugenda zigarurira intwaro zigiye zitandukanye ndetse n'imbunda nini n'intoya, aho rero ibintu biri gukomeza kugenda biba bibi cyane. Kugeza ubu imirwano ikaba irimo kubera hariya. Rero uyu Evariste Ndayishimiye hashize iminsi ahuye n'abayobozi bagiye batandukanye b'uyu
umutwe wa FRN ndetse n'uyu wa FDLR, aho bagiye baganira ku byemezo bigiye bitandukanye ndetse mu nama zagiye zibahuza muri hoteli ya Minisiteri ibera hariya mu ntara ya Cibitoke, aho kugeza ubu ngubu rero bagiye bafata ibyemezo bigiye bitandukanye mu nama zagiye zibahuza, bakagenda bafata imyanzuro yo kuba bakegereza abasirikari hafi n'imipaka y'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bakomeze kugenda batera udutero shuma ndetse babashe kuba bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu byakomeje kugenda binugwanugwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndetse abasesenguzi babirebera hafi bakavuga ko iyi ntambara Uburundi buramutse buyishoyemo bwaba amazi abira, dore ko ingabo z'igisirikare cy'u Rwanda RDF zagiye zigaragaza ubunyamwuga ndetse zikagenda zigaragaza ubunararibonye mu bihugu bigiye bitandukanye, haba za Cabo Delgado ndetse muri Mozambique, Afurika y'Epfo ndetse n'ahandi, aho bagiye bambikwa amapeti ndetse bakagenda bahabwa imidari y'ishimwe. Kugeza ubu ngubu igisirikare cya RDF kirinze kugira icyo gitangaza kuri iyi mirwano. Reka tuze kuba amakuru yacu twayasubikira ahangaha, uko tureba ukuntu twabategurira andi akurikira. Wicyo usabwa ni ugukanda subscribe, usiga comment ndetse ukore na share, nyabuneka kugira ngo tujye tubasha kubana 5 kuri 5 ndetse tubashe